I, on behalf of Longkhim Town Baptist Church, would like to warmly welcome all the delegation of our Baptist Fellowship, and then Police Baptist Fellowship on behalf of our church, and then to this Mungmung celebration fellowship. Let us all pray for the blessed time through this program. I can say that Macam ila ada jikatoi hiba amwa Mungmung chila zarona liro nara amang lenyong sing kitore. Sabon na hiba ayo da shibro kitha jona lapchola da yo da kino da ni sabon na hiba tapchin kuna amawaro amala no ba isa la sila kan kinaman ibang sokiri. Now I give time to women pastor of Baptist Church to invoke God's presence in our midst by saying the opening prayer. Hallelujah, Isor. Apne ki धन्यवाद कैसे इधर दिन करने Amahan Tinda Mundali Women Ministry Mon Milaikina Tinbal Garni Parana Brigina Tamadishina Ablibra Tinbal Dishi Itu Bordi Amahan Soki Jibon Bahal Tianimidi Abligi Dunya Batias Sor Kitya Amahan Dunya Sai Manabi Shi Hospital Kalaki Amahan Life Arapur Sor Istor laga muda magigina. Abdi laga hati tigina. Istor laga namdi. Pardon of prayer say. Amen. Thank you, ma'am. Isa nate tapche asang rano ayo yorono. Welcome speech Mrs. Hodula Asitera at the African Dictatorate. Sana tada ira zero ya isa Lithro asang ira tada Mother Child Society, Women Society na zero ya ira na pangkatula na zero ba ka isa na anisi jano zero tada Longkhim na Lithro ba tada ira na tada chungro zero ba ni ba be ka za isa kamwa jabo na zero mo isa Lithro asang yorda ba ba Mungmung ni na shutza kanyang ka shi ba na dani isa ba na yorda ba shutza anna yati na yorda ba zero ba ka anisi jano ko ni ba Mungmung yola tapchi na tada program alam na tada our Baptist Lithro Congress police Baptist Lithro tada isa Mother Church tada yorda ni kanyang joda ni ner Lithro ani na sakadam anyana tada ner ni rochoni tada rochoni na ner apam kanyang sing na tada ila ata sa Mother Church na ner ko ner apam na kanyang sing na kitore ner ka ata janong mata sa mata ni sa apam na azaroy isa azaroy festival kadula isa dakang na jingi sa isa na zarang ba na jaba lam jaba kalab joba iri isa jama jingi ko na mi zarang ba kang heji jarabat ate bono isa abala lagi ro se jano isa na matong jere kanyi isa na mati jere ate bono iba sati nila isa na zarang ba na jajo iri jingi isa jamara isa zarang ba na petition yang ko na ate da zarang ba kang ani se jamong ko na tada iri na lam chili ba sati Azaro ita chung ita yoti lara kono kada ya yocho ni kanyana azaro palu Lithro ba ma isa azaro palu jamara te disina ya baro roi langye pang azaro ba ka ani se jare azaro isa yutsi tu na mata ni isa jinki iri ni na azaro ba ka ani se jano abiti jino ba ta ani ni ni se kanya kanya cho ba la ta sa la ki yore azana re yocho ni rocho ni na iri na ta Mother Church Nara apang kanyang sing kitore na danya iti ba sanar de sing kitore ta sai ba tapche tampa azaro pe zuyo ma iti yaro na ni na nara apang no sasama jiba apang na ro na tala zuyo ba de pa ni sa kanyang ni ko ya kanyang ni cha nara ro ni cho ni kanyang sing kitore na ba ya ti ya ko na ni cho Oh, zero ba na tiki ba ko na biya ko ama mo aja. Yate number 3 offering tikinasi will be our offering to Ahadaira Mahade collect tikinasi to write their collect the privo. So for the offering prayer now I would like to request Women Pastor Police Fellowship to say a offertory prayer on behalf of the Mass. Verse 7. Ito nimiri Jun manu jiban tibole mon ase tibi jobur josti nahoy mon kushi pratibi kini kule Jun mon kushi pratibo isor taibihi ashistibo Prarthana priyase Hallelujah 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 Prabhu Jisu apne logo je धन्यवाद दिया से खुशी पाया से अच्छी सामने यदि किमान जो
Sangtam Mungmung ti kusi pai kene chama kuri kena se. Moikan aha itu, moikan hari kana Prabhu Yesus. Kimang chunra anishi. Dai kana mudi ko libi apni la kashirwad ko rakini bidena. Jesu Krista nati itu to padi sabah kuri kena partana kuri ase. Amen. Moving to the next sequence of our program, we have program number 4, special numbers. Number A, Our Baptist Church Women's Society. Number B, Police Fellowship Women's Society. Itia ating group kita one by one ating na ating naga kana present kulole itia dahil tiese.
Thank you, our Baptist Church Women's Society and Buddhist Baptist Fellowship Women's Society for your wonderful presentation. May God bless you all. Program number 5, Thoughts Sharing, Mrs. Lizabila, Akeda Sangtam Lara Tsimajang President, Longkhim area, Ate Abikitong, Bihab Lubajare. Fellowship la charity, aro 3 churches la women pastors, aro yade believers, kiman chunai she, amjan sabki respect kurese, aro akida sangnar sinjang na namra, amjan sabki hebi amun salam janai desi. Shna sangnar festival kan bishese, like one Bitung La Festival Biloy, Josu, it was up arrow. Recently, last month, we had a La Festival when I am doing it. You had a La Festival Biloy, the most important festival to achieve Mungmung La Festival. Arrow make the Saki Golden Munjado, Mungmung La spelling bee, some manora idea, Kilibulimon, Sangtam Kando, new dictionary can do. Ina ulai jabra itula mungula spelling bee bishim singwe kunubabra amung na itu amung to amung ase na ulai aro kunuba mu nanti mu ase kunubabra mong mung na ulai lebih real itu tip to ya mon banner kina ase itu thakibo itu rasa sangtam manuan bi itu bacahan bi Pacang prado itu bisina chan bodra amdan pacang hibi mung la spelling do kin kuntu tiga si wana amdan rabi itu dang ke pacang ini aro itu mung do mon isura mon bra mung ki kili boleh la festival do mon isura mon ke sab place ko she aro itu bichile mon than khan aro mon ki khala khan lagai aro hidu mon ra nurture wena hidu khala da phagi ulai de hidu bishre mon kat blessing kat mon isura mon ke hidu mon ke bless kurala hidu dal na target Thanksgiving la festival la hidu harvest festival sorry hidu harvest la Thanksgiving la festival la se hidu aro amung do 1 to 6 tak loy aro moi 1 to 6 tak to day by day itu first thing de ki kure 3 days de ki kure itu sab itu moi elaborate na kubo maybe 1 to 6 tak to one celebrate days 6 days de itu mung na na itu festival to kure na itu amen ge and then bi jani mun jani bo to am la itu amung kina ko di itu ita itu amung jani desa aro moi main focus ko ni mon jado mon trees mon culture of trees itu la udah problem jai mon trees so buila mon trees to mon sapra jane mon buila to trees thana itu isa chingi malipo tuwe jamra tunda chingi malipo rochoi tangi sala zero ma mai ati isa kadang kadang lamsona isa balu na mena balu isa chingi kambo balu traditional chingi kambo balu lamsana timba ida chingi aza zero ma isa Mwajako, aku raisa jamara tikir kalam aza mwajan, arakan lamu cucu kuduna, isa chengi azau ba lopo, isa ni kanyana dirbai. Hazana aku di bikhala la, isa chingi mali choe, chingi za kada cho rocho khala atumba na, chingi makyakona. Aza de baca dum do mon sab ini fofa jala do baca dum do dress na lagai na ini tangko khan women aro men khan do motar ma do dress do ulak tan mona private parts khan di bun gurna ina thagi she ina mana ida history ina sina aro hitu ina thara dum de tan do ini puila do itu jai na age jai na tan itu cotton la clothes khan ina la kaise itu damde itu achera sa jingi mali cho achera jingi yo ba za isana
type la jana shaya aja khana shamakha ai san ma table no ma no shamakha kha ba eta kingura ja shamakha ko na da kham ro che ido moda hando ni ido loin clothes ina itu la kai thai chi na aro ma ge hando itu mon kapra itu bai ulu na bunu na thai chi ula dina thai chi bi aji mon chi bless bashe itu isu bra itu manon sabki takala ke wisdom tigena yate idea sundur kapra kan ulai she ina mon idea pakai na balo mon ni jobi khushi bai aro mon hitula dan la wisdom dan bra invent kura la idea mon dan la blessing de khushi bai na mon bless ko na thake se to ina itu wila for father de time de do itu ina na samla culture de itu samla culture de do moda la kapra do itu moi kwanishna loi itu aro mekhla na kai these aro itu mon brush me thak koi magi khan hala do itu kapra ina pandi na halala itu aro itu ina la ina ai these itu la pichide tampi itu isorba aro tampi wisdom ti dia do new event ko le aro panaule pari na china idea mon idea kina lakai se itu nisna lakai kole bipula do itu lakapi itu tangan do moda bra makila kapra lakau le namaro tile bule maki moda distinguish kule kingura achira papa cha mathing khala na kingura chingiza achira no khanu achira chingiza kingura no khanu ana ni rocho ya atida shi sa zero ile tangis la kudina isa kha azara chingpa da cha ko roli chwe ko yore hacha ko ida ya de za isa za la li bo de za isa me khi khu na ni che ba za ali tun manola dressing alak aro dukhala de dressing alak na tha ki shi bai kuila tun manola dressing do idu mon kina la kawo idu kina la tun manola dressing do itu dukya manobra itu nishna na lagawo kile kole ida to sab puila do for father din do sab maki modabe distinguish kurbo aro poor and rich itu bi distinguish kurina ina for father din ina thakshi boy ina do itu tun manola dressing do thik thakibo olibi dukya la dressing do kina thakshi boy do tan do itu michla la katande maki michla la katande rushi na mon idea mikla rushi thagina itu na thagina sida kola itu na thagina na kaishi na kona stringi na jani mon bunji holibi aji do mon do bishi bless she isor morambra mon sapi tuni hobi ini tukya hobi angor hobi chutu hobi sab mano equally mon isur la kotha a bishi do isur la moram a bishi do mon do sab equally dia do sab mon ki lagaule mon jay nole mon kina lifestyle thaiule mon jay mon sabi pari ase to sab to isur moram rai ase to itu for father la do itu ina ase aro moi di aji karan aro itu jar je karan na mon dia stage ke ina thado itu mon Sangtam la drive la isa yucho sha da ba ala moi brabi la kai na se to itu announcement na ifali right side the first itu announcement itu do mon chat la itu asol la kapra na we to next to shat ya sha na we itu aro next ifali moi la left side te tha itu first to itu akida simun jamar la kapra na mate aro second to students la kapra students la mikila aro sab mano ini dosra ina la ina go itu itu sab kido modern la kapra na mate ini ambi sab mano raja ni na do ta ekta pula do ki go itu shabu ya sha aro itu 찾아보냐 나 알아가라
ina na ma di thai sina mon kapra tu tu la di wale bi itu sab ida de itu ina na nam alang na ma bo wale sab itu bilai na modern show na modern na mikla itu shansi sha da du na pom za adina ani papa tsiba ati ni kiyo ko hiri tu je isa na ani chi ni dharma na abasha tum za shansi sha da ku tsire atakhala ati apun na thiyanu ta is the ina reminder khadro itu sidai lor ba atakhala ati isa shang chi ba ila za ati alongzi shi da cha ata isa du sa chi ya shi cha khala abasha reminding modern sha khate li ro shu si chi khate li ro hatla ta shama pi za isa zunga sha limu zunga sha za du ta ge no dama abasha chi jo aya design cha ro chi ba za adina dama chama tu no kala shang chi ma pi ro I chama sna hatda isa jam chano da atia isa jare u chi chi ya le dai ni sin in the thali reminder ro tu sakatu da yo re ata isa jira sha ta thagi no ma la ba sha cha ma thagi no ata kala student sha isa le ina atung ma the chola yu cho atung la the student sha the student sha da pa cha ma dir chai yu cho isa apa da kada linung ko le no ma thi cho dani sala in ma thi jana le student she da ma di chai jan student ramina uli ti mi khar ro ban no dani uli ti mi na khara khata na ra chom isa jamar za ko je ba sna khata lam je na akizar khamina da she charo jo le ajana isa suzar akizar kham da sa shida apita akibe khala akizar sha khata khamson wa chala ba je isa tur na ta ka du ma thi ko na so na kadang tali ko na as sanar de sa kichite ko adisa anula mon aro student da kapra ko nishna student do itu la kai tam na itu shaw da se aro academic class se aro tu bishte mon lungrisha ko na ekta mois itu la simple ani kan achi ani na dikhao ko bhabishe Oli moi kuti ra she paushi itu ra wan anen ke simple ani na dikhawli parana oli bi lungri sha ko na ekta ulaina se itu bi mostly tosra jaka itu lakaya se oli bi especially mo Longkhim le do itu idia practice na kore itu lungri sha to kile ulai she le do mon funeral service de la kaulila ekta kapra ulaina se to mon funeral jadun de itu kapra laina jago kile bole mon to chutu taw na se bole bi tosra tamor taw de do mon ek chaka ekta te mura do ek phali chaka bana jane ina jae itu pura itu funeral service la to mon dikla laina jai she bole do to manon bra ini dar do itu funeral la jae funeral di jae na mana ina identify ko le karni aro tan funeral itu mura mano gibi aro khor mano family members gibi mon respect ekta ina dikhawli aro moram ekta dikhawli karni itu funeral service la kabarbi anina se itu ba ini kunba do bole mon jai thaile do ini mon gibi kobi itu la do aro mon ini kunba bra bikai she bole do itu bishi ini important ase funeral service la do ekta identify korina la kawli la do important ase itu ina ase trace karni moi stand no oi to trace karni do ini importance kan to duan de ase to sab manura jane aro most important ekta moi bole mon ja do itu mon alonze lakai alonze kwa to itu ase kile bole itu to original ase mon sangtam la itu traditional dress original itu ke mate itu bra kunwa bra modified ko na lakai modified kina kore bole do mon Cintia, apun jeli apun khajore hotai koe wali bi moi itia achibi reminder dishna ekta moi khara kora bara reminder dishna ekta kile gole a din bide sab tik chawle kardi remind ekta kori ase itu mon aluze de nichila design de kunba bra itu nichila design ekta rupen dishna hale na rupen dishna hala itu do kunba bra tinda hale aro kunba bachada hale oile itu hantu na lagao kun pra tinda jarda halala lagao tarki to khoshin level ase kile itu mon itu bishi focus kore bole do
itu tu original guru diwi. Tosra mo idia coalition remaining show kan to modern la se modern show te do amne kina modify kurule itu objection na bali mon asol la kapra te do itu modify na ko aro gunba ba maju de design gunba ini xx thali na banai itu bi na lagawo bali bi mon itu anungsi ko ado itu kina ase itu nishnai lagawo kile bole mon bra idea modify kurbo itula modify kurna chabo kunba bra idea new idea ebo kile bole isu bra mon ge vistum tigena se nicho idea apply kurle pare itu bra itu idea ita bra ita design kurbo ita bra ita design kurbo ina design kuri jadonde do original to harai jabo aro mon la generation kan mon la bacha kan itu great to grandson kan itu kan brado granddaughter kan brado mola original ka brado kuntu asina ko itu bauri jawo itu kardi mola original mola traditional original the preserved itu student naste na mon bai pujai ko aro original to kinas itu aside itu na mon janai dina sab manu ina guna mon pacangi ina janai dina lakai dilo itu sab manu bi blessed ko wena mon itu boise aro lastly boy aji itu mung celebrate brother mon sapi nijola chakila dress lakai she bishi sundur dikhese bishi phal dikhese angan sapi ina dress laga do khushi asina nai ha khushi asina jo ina la do mon bi nijola mon bra lakai le mon bra bi nijol phal asina biasina chani duna jora ina la ka bole panido mon akida sangtam lar sing jang khamra sangtam maki khange ko ala do akida sangtam lar sing jang ra itu first Sunday of every month na akutiba bari chonu la akutiba bari first Sunday of every month itu do mon address makaina ai recharge arunde kile gole mon ba nakaine mon la dress to aro body jamles na advance jamles no mon ba mon la dress to iku pasandai gona naraina rakhini do tosha manga bra aina bara gizan roba isa jingi thiki janu ma hadana bara gizan na mi yule tosha manon bra mon la do nakai bali mon isa sangdam la na tu isa jingi za he chi janu ma do isa jingi za acha jang son ma do hadaba sana isa ati mung chen ya zao ba mung ko hazanin na jatsi cha chakina ati isa de akutiba shikunu akutiba Sunday chonu maku akutiba sa bali katila jana compulsory isa nana shang chi marung chi ni zingran shi du thage ka zingran shi ma bi ni shang chi du chi da katu simple katu na du sa isa jingi yo kona ati arono Sunday da la tamung da yo oparo ne kona alung dilana kirana ya is kare sab ne thank you. Isa non lara sakuna apaki chaki ba no asa biji ne sa majority bi chaki chu machiko isa na sa de namki na biji banu ba ta ki chi na tisor kanye zero by you unity and blessings Reverend I to be la woman pastor Kingdom Baptist Church adi apaki klang be kai ko che akong te anyazai acha Kadoi rochiko nara atomo kana kanyang se ni kachore ala chai saila amchita adisa chore our church ko police fellowship ko isa Sangtam Lithro lana atar di kadoi rochiko nara atomo kanyang se ni kachore our church aro police fellowship aro amang Sangtam church bra amakan aro makikan kiman chun alibo parise so ke bishi kushi chunai dia se aro amakan ikiloge isur kotha ikta kuchilo bukani idu time pa gani bishi kushi ase ole binna kamisto kotai no koi Sangtam kotha halibo abanyan sopra kuchilo bole gani idu first day kuris kuria se
amahan achilaga team aman sopra program ke paise aro itu laga team to amahan gane himan tamor isor kotha ase aro itu puchilo bukane amahan sobe prarthana kori narokhile nagamis pra isor kotha to bishi olta bolta ke bobi pare paile bi amahan sopra prarthana ri mutapuri kina amahan bi sob puchilo bukane itu gari bi ineka prarthana kori rokhibole itu first day koi ase ami first day bible ekta paribo yade Exodus nachicho aki magiba asa ara thari tharo Exodus chapter 23 verse 16 itu to ek bar inega kori ase nara maha tikede maha chati mo abaniga than katia laga sur pura tenge itu than katia festival to abanihan bra istorke thanks day kina pohibi inaga itu festival to lobby koi kina itu istor kotha di ase khata pra koboli muncha do itu mung laga meaning to amakan Sangtam manukan bra hodai habit puri aha aro काम करी आहा एकता तो ईश्वर के ब्लेसिंग मानिया से अरो इधर तो किनेगा ब्लेसिंग पापो कोइले साल फोर इधर तो खुरी काटी पिलाई के ना चुंकुल सब तो काटी पिलाई के ना अरो इधर चुलाई के ना दादी अरो थान हाली के ना काम करी आहा सब तो इतिया तो काम खत्म हो या से अमाहन पुरा काटी के ना इधर तो निचोड़ लगा पौधे नो कोइले itu blessing ekta to jama kuri kena ida to sab ko karne itu khapole laga jama kuri rakhi bole laga ekta jama kuri bole din ase itu bra itu to isor bra koi kena ase itu jama kuri bi ini rakhi bi ini ga koi kena nai bole bi isor kotha de koa do itu kitia suru kuri ase itu itia amar Sangtam phale ya din phale amar Longkhim area phale itia katia nai oil bi amar chari liung phale itu kan phale do aro orom chaka phale do itia do than kati kena to manobi aro to kya manobi itu laga khushi pra khai kena isor ke thanks dia laga tin ase koi kena amahan bra itu mungmung do amahan karne blessing manga isor ke thanks di kena isor ke thanks dia in hoy kena abani pra iman amahan ke blessing dia karne khushi ase de koi kena ko bole laga din do itu mungmung do ase koi kena isor pra ko ado tin do itu do kia jama kuri bole sur kuri ase abani han pra ami ke thanks di kena itu laga kam do briefing koi kena ko laga amahan itu do kam pra kuri ase Oleh itu, kami aji itu kali musim najabo, kami jadi global munca dong, amang team te coalition unity and blessings itu laga akita ku amawa hatsaninda itu laga kota do kufu kari amakan itia chairman pra kinika Bible Psalms chapter 133 kulise tadi koi kina se itia amakan akita itu to amakan unity puri kena kita isor nam ucap puri boleh dia se itu to kiman amakan isor laga bacakan jamak puri kena itu unity puri kena thaki boleh itu kiman phal aro itu pura kinika isor khushi kore aro kiman amahan blessing tamor ase koi kena itu isor ko thaki koa nisina achi yage amakan maki khan kiman jun nichor laga trace au khan bi au chemnon khan bi chang khan bi nohoile do sema khan bi aro chachi kiman ase aro Sangtam khan bi nichor laga trace laga kena isor ke thanks dibole jama kori kena thaka do kiman phal din isor brahma ke ani dise especially aro itu Longkhim town te thaga magikan karne amakan aro magikan karne itu tindo bishi tamor isor bra panna laga tindo
iman phal din ase aro itu to amang ke anitia to kun pra pin hoy lebi isor pra ase koi kena amahan pra ta di bishi isor ke thanks ki bole to kiman tamor isor laga kam to phal ase koi kena amahan monde rakhi kena isor nam ucha kori dibo karne itu to amahan sobra bhavna kori kena isor ke itu ting to amahan karne isor apni pra amahan ke anitia karne bishi kushi ase re koi kena huahi no koi kena amahan mon debi ekta bhavna kori bole mon cha ekta do itu ting to amahan magikan prabi isor ke thanks dibole laga tin ekta itu unity tin ekta anitia aro blessings ekta anitia do amakan karni do bishi tamor tin ase kinto puila amang forefathers kan time de amakan laga sangtam manokan walibi naga magikan bishi chun itu laga tin pa nai de itia kwa nisena amakan trace pin na takikena itu kinaka kurikina amang idukan phone kuribo itu lagai opai ekta kurikina kam kuri aha ase mudakan walibi maikan walibi achito apni brakil laga bole mona se itu trace phal wala amang kiti kena lagai kena isor ke thanks di bole do itu tin to isor muram tawar do kimang tawar ase kurikina amang bra puchilo bole do itu tin ase jadi kuadong kita amakan bra Ephesians chapter 4 verse 14 to 16 tadi kita saya se tadi ko chakade ki chakade kita unity kuri kena kam kuri chapole sur kuri ase tadi pia kam kuda ekta bra amakan kena krayu chanuba makala akara ko araki nisa gua aro amahenge pia bra amahenge thokai ti bole kane itu laga to ahe koibi itu laga unity to kitia amahang opoti talia se itu bra pare koikina isor kota di koikina thaga to kile kinaga koikina pare koile itu to muram aro hosa kothai koikina sokte amakan kam sokte itu to zinuba amakan tamor mobo karena ek din cha daite itu to kam phal to hi tamor mobo tibu kare zisuno balindang amakan sopra itu to kuripo lage koikina isor kotha de koikina se hoilibi itu to apnar chana noile likha pura thaga apnar sandor apnar laga trace pal laga itu pura noy hoilibi itu tamor hobole tipo kare phal aro tamor manokhan devi puji bole tipo kare kam kuri bole to first to tade krista untu isora se tar to hi matha tar to hi malik hoigena apni khan pura muram aro hosa koda kwa itu prahi itu to tamor hobole tibi hoigena itu isor kotha de hoigena se kinto itu to bishi kam tamor ase aro itu to kam to bishi easy nisna amang pra bhavna kore pale bi kitia bani pra 18 inega cha time ke itu tamor hobole dia ase itu pra isor ucha hobole ase nohole isor to tamor hoi ti bole ase aro itu opode apnar marki ekta pale bi apni pra bi kam tamor koribo karne apnar opode isor to hi malik hobole ti bi koi gina itu kotha de koi gina ase Colossians chapter 3 verse 14 te kita amahan bra itu isor kotha de puri ase yati kwa to amai khaina lapcho ateki achacham akitala radata yobacharong hiba amai chakham yati kwa to muram kuntu bra sokte amakan perfect hobole ti ase itu laga isor laga unity te apnan bra ekta kuri kena inaga panti ti ase itu bra itu laga muram laga trace to apnikan bra laga pi koi kena
itu isor kota di koi kena se itu isor kota di kuah nisena unity ekta ke amakan muram tamor ekta to kuntu wala pra amanke khuri laka kam pura mano khan pra tan kom ekta itu to use kore aro itu bra khuri to bishi chinda biya thakile bi itu ekta pra phal kuri pon kurile chinda biya sob to pon kore itu nishna amakan unity machute amakan magikan unity machute biya kotha bishi ula kole pi pare noile kam biya bishi ula ko pi pare kole bi itu sob to ki pra pon kuribo paribo koise kole itu sob to perfect hobole dibo kare aro sob to paribo kare amakan opode amakan monte amakan kamte amakan pera taite amak kotha pura taite sote muram kuntu ase itu brahi amakan ke itu do kom nisena amakan bra itu muram brahi amakan panti rakibi inaka hoise koile itu to apni bra kinaka panti ko paribo kinaka kobo paribo kinaka itu kam koribo paribo koile apnar monte ishor laga muram kuntu ase aro hosa kotha hosa kam to kuntu ase taka to kuntu ase itu to puchikena apnar monte apni trace lagai kena kushi brahi kena ishor ke thanks dia nisena itu prabi alat aro ishor laga muram opore amakando lakai kena apnar monte rakhi kena apni pra phote hoile bi pahar ke hoile bi apnar ishor laga kam kurile bi aro office ti chaile bi sob te ido laga muram to apnar opore itu trace to thakise koile apni pra sob te paribo sob te apni pra kam phal to kuribo paribo aro akiti chabo paribo koina itu ishor kotha di aman pra pochiloi ase yate koa to kitia amakan ishor muram para amakan ke unity ekta dia to inni na harabo karne inni na charibo karne ishor laga kotha to apnar monte rakhibo karne itu ishor kotha para amakan ke kam ekta dia se aro itu to khunise puchise holibi kam na kurise koile kitia be apnar monte unity na thakibo apnar khodi na thakibo apnar laga society de na thakibo amakan laga longkhim de na thakibo amakan laga longkhim khan magi khan machude idudun na thakibo paile bi kitia achi apni pra huni se apni pra uchi se kam kuribo karne suru kuribo aro itu pra ishor kam to apni pra pura taite idu longkhim taunte mudakan magikan bacakan tawar mano thong mano tukya mano kuntu ase unkhan ase itu sob to apni pra mili bole milai to bole paribo laga takat ekta to apni pra bi itu to mani se aro lui se koi kina chani ko koi kina itu ishor kotha pra koi ase yadi ko to kitia blessings itu karne aman pra kitia sai ase itu to Ezekiel chapter 34 verse 26 to 30 tak kidia puri ase tadi amang bra ishor kotha de bishi ami bra na itu sob to na puri lagi yate koi kina ase khata phali bra inaga koi ase kidia ini la sandong ina ko kino amwano kadu kam sono haja tuturo ko isana tingala immunity pa mateno aja amwano cha tu kada ko kam sono agala immunity cha hiri ko limi ka mate sono ko ne yo choba ila yo bacha arono pe kya kadula arati yamza ata chiko amwano lino choyuba haja apoti ba che isana tingala achanya ko akinchi de katupina papa lele ko yole ko haja Ezekiel ko na choyu choba isana uno ko haja ba kata ko na sa papa ko isana uro kala apatong ba na Israel home mawaja cho sa apatong ba na Israel home mawaja cho ko haja ko na apara yucho ahunti ke apatong ba tsura madala apatong ba tsura sa Israel mayura ningtang sanyara kado yucheba abina
musoro ningda ibai jamu chichoi musore. Ade godo kita blessing kani amangan saya se itu amangan mano laga isor laga mano kun ase biswas pura mano kan kiman chun ase itu kan mano kedo hosa bertipi mano boile do isor no puja mano kan bra tikibo aro chanibo gare tar kan bra do itu mano kan do hosa Kristen ase itu manukan tu isor laga bacakan ase itu manukan tu isor laga Kristen manu hosa manukan tu ase koi gina suku pura tikibu paribu gari ya de koi gina thaga do ahi bole thaga century no baile do ahi bole thaga tin itu kan sob gari itia Ezekiel pura tar laga Proverbs pura gua do kuila do ina koi gina thakise Pia hua, noile do curse. Itu kia se, noile do tok kia se. Itu kan karne tarbra Proverbs te koi kena thaki se. Koi libi achi ami pra apni kan ke blessing ti bole laga do. Itu pra ti Allah ase nera koi kena se. Itu kile itu Allah ase koi kena koi ase koi le. Isor Israel manukan do. Tusra jati mano. Noile isor na chana mano. Pertibi manukan Sopra itu bacakan itu Kristen kan itu magi kan itu isur jana manukan do sop manobra pujibo aro tikibo aro janibo gare isur laga Israel manukan do Kristen manukan do hosabi itu tarbra sabu gare tar isur do sekwer hobo gare sanya raga do chano ningda itu do manukan ke pertibi ke dikhabo kare hosa tarbra taringe blessing to dia se koigina puchibo kare itu isor kotha de koigina se itu kare amang kita bhabna kori ase isor laga blessing dibole kare aro amang chama korigina unity korigina isor laga blessing lobo aro thakibo kare amang kam ekta ase aro itu ki kam ase koile hosa isor bra আপনার কে কাই করব গাড়ি আপনার কে সাবো গাড়ি পানি বলে লাগা কাম রাস্তা দিয়ে বেরে আসে না না ইদু তো একটা আমার মন থেকে কোশ্চেন একটা দিয়ে আছে যদি কোয়াদো ফার্স্ট পিটার চ্যাপ্টার 3 ভার্স 9 থেকে কিটা আমাখন প্রাসাই আছে ঈশ্বর কথা দিয়ে আরবি কই কিনা থাকা তো ইদু চাইবো দিব গাড়ি আপনি খান পুরা প্রিয়া পতলি নহইলে কার্স পতলি Punapa peradaman itu society nawale itu unity nawale itu laga kam to dikhi kene ya itu kan magi kan bi achi ase negana sai kena hasi bole bite inega bi koile bi itu laga takan pra wa laga kothai itu pra apnar muk pra do apnar mon pra do apnar suku pra do hobo apni bi khars puri bi inegana apni pra do piya patli piya to nati bi Iti apni pra itu piya patli nohele curse patli tahan pra curse kuri kena mahage kuwa laga patli do itu laga kotha to natibi koile bi apni khan pra itu patli do isor muram kunto ase itu patli tar pra dia blessing ki ase itu to tahan ke puchi bole dibi tahan ke jani bole dibi apnar hat pra tahan ke bi dibi aro apnar kotha pra tahan ke bi Tibi aro apnar berthana pra tar khan kebi itu blessing to tibi koina isor kotha de koina sai itu isor kotha de koani china isor laga blessing to apnar opoti thaka do apni pra kam piya koa manu kan ke kotha piya koa manu kan ke piya pra patli pura laga to lobai pale be apnar opoti kitia isor blessing itu unity pra ula laga blessing to ताकि ऐसे इतो तो मानो कहीं भी अपने प्रांती बोले पारी बोल लगा क्रिस्टन को भी मागन और माइकी खान को भी कोई किन्हें कोई ऐसे इतो बिस्किट क्वेश्चन टावर ऐसे किंतु अमी भी पास्टर नहीं कोई ले भी बिस्किट साल अमी काम करे आही ले भी मानो पर अमी के पिया तो था कोई ले अमी पर अमी पिया पर आई को बोले मन चाहिए तो पहले भी अच्छी पर अमाहन पर बुझी लो आरो ईश्वर Namte unity kurikina blessing kurikina thaga manukan pra
pia patli pia LTBL ko gina kuado ito ekta amahan bra learn Korea se isor ko thabra yade amahan bra khata pali bra puchu kole ekta do kitia mahan unity thakya se aru unity do kitia ake phali jabole dia se idu taike abna Christian isor muram opoti thaka Christian ineka kuado hotai ake phali jabo hotai blessing phali jabo noile hotai itu laga ake de chala ka Christian to abni hobo number 2 de arabi kuado kitia blessing abni pra kitia isor pra blessing ti se koigina aman pra puchi loi se idu time ke abnar monte rakhi pole ekta do idu kun pra pino boy bole bi isor pra dia se idu pra mi kuno bai ke tuti bole pari mone ke aru bari po lage aru barani phalo ho aru bari se koile idu oporde isor pra aru bi achi no bai kina unity bra kineka blessing tawar ulai idu laga do idu Longkhim town de tawar ho bole tia do madokhan kane bi idu to blessing hobo koigina idu isor kotha khada phali bra amange isor naam de amang itu isor kotha koya se isor bra sob ke blessing tibi thank you maso isaban na sabuna zero bai don ka atau pada na unity bicha chuna chico rotary sabam amwana amana ko I hope and pray that we are all blessed by the sharing of today's team, unity and blessings. Now the program has come to an end, and I would like to take this time to thank all the participants from our Baptist Church and Police Baptist Fellowship for sparing your valuable time for the success of this program. May God bless us each one. Itu rakun di kode na jabo, so mana itu ketemu ikena, pahade jabo, kode lo ikena bi na jabo, ki kode bi so mana ya de Russia kode ikena kai ikena jabo le, itu bicara ini ase. Sasu macam apa de, kici na tangki dah mana baca salah, kici na mesti sore, aja ni isa apa mana macam tangki dah mana, koi tangki dah mana isa women secretary, ifa cuma apa kita zikan bicara. Let us all have a mass open prayer, and I would like to request our women secretary to say a benediction. Is apa macam kita mari?